Naba abasolwa ecaleni lokubulawa kuka-AKA nomngani wakhe. Abasolwa bazobuya enkantolo mhla ka-6 kuMashi bezofaka isicelo sebheyili. Lindokuhle Thabane Mkhwanazi, ona-30, Lindani Zenzele Ndimande, ona-35, Siyanda Eyri Myeza, ona-21, Mziwethemba Harvey Gwabeni, ona-36, bese kuba nguye-ke uLindokuhle Lindo Ndimande, ona-29. Kuthiwa laba-ke babaleka ngenkathi-ke beqeda kwenza lo mkhuba bayocasha khona-ke laphayana eSwatini. Le ndaba zikhishwe yiyo-ke iTimes Live yakhona-ke lapha kulelo lizwe. Abantu-ke lapha ku-social media bathi-ke labantu babuke ngathi vele bakwenzile-ke lokhu, bebuka yona-ke i-body language yabasolwa.